Fortunately, the body and the that they have a very big Một bé hả? Một bé hả? Welcome back. Cái chân này là lâu lâu một để các cháu vừa chuan với hí nè đây lắm bằng ha đủ về đây lên lắm bằng ha tiếp theo tăng tu nào khác SR250 launch nè kan envel don hey tour ini lah ya ini yang DJ Cyclops tapi Miss Santa ini ya tau bye bye rồi Benelli showroom akan nama cuan an bike kari kan envel lah với là hiện SR250 launch akan kala lunch se kan do na chuan kan ena kan walk around ve langa với chu celeb heng đây celeb hi nan tamang ra kan mate poi celeb ra kan ni bikers mo chuan kan en ve lon sarempi te nen kan nom hawa ena kan bula hian riders ning thang tak tak anom ni mania an vom te khan ni lai mi te moคือกันนี่ตัวลูกอ่ะmy homies ไอ้นี่ตาไว้นั่นลอนซู SR250 อันนี้อันน่ะครบไหมกัน walk around well done ตัวนี้เซนอะดูมอะเมดแบล็กออกตา SR250 spec key engine lockอ๋อSR250 keywayอย่างเนี้ยไว้น่ะกันลอนช้าจอกันคลีล็อกตอนนี้อามาฮี single cylinder อันเนี้ยมาสวยมากอันที่ล็อกแล้วบอสสารเปียไม่รู้ล็อกที่กันรีวิวเลยเฮียingat tinggal itu chin di Indonesia ingat tinggal around wall care di Indonesia nah kan di care dot cuman hei kan engine apa boleh dan launch hei SR250 ini ya ama hei single cylinder cuman body styling sendiri ni juga shit kita juga kasar kan nak bos orang apa retro modern retro cafe tiang dah cimo kat tiang scrambler type ani berak kan cuang sini lah sang lẩu đấy này à kẹp bộ lẩu làm thấp fit 54 53 tan pun ăn chả phải cái gì chứ thầy đã thủ lại xả đấy có còn visit lắc này đây thì 250 này charisma này kan engine cc nang chỉ 223 yang kan tamo 223 iya ultra chuan helai hi kan en lok anga on board hi heta hian USB charger lo om tela hi tunai chon tangkai to khop mai USB charger hi lo om tela chuan ta hian on lenga digital vek ani ta ABS om boka ABS hi dual channel ron ni nga lama hi anung le ma hian ABS om ta ni chuan kan en zel langa a headlight hi amoi ro khop mai ta hian LED ron mang veka chunga son mo chuan po hi moi ka te indicator te bial pepa LED vek chuan a tire po hi ron dual purpose ang deu off road ang ha ron mang telta hi ron spoke rims boka hi 17 ve ni nung le ma hi engine po ron beefy to khop mai 1255 ka chuan mo chuan in a horsepower hi 15 na ron nia avat chaklo ve te point ron ti mai thea ka tinge avat chaklo ve horsepower hi 15 chok ani te point ron ti mai the ni ma se
ka huda na chuanin ama hi retro cafe retro scrambler hatiang styling aron ni wang chak buk buk ka ngai chuang lo ta chu teng race bike kan ni lo wa chu wang chuanin khami hisab deuh that khan anon ti ni berin ka sia anon siama chu hung hi kan en leng hung tai ri mo an hung po hi 17 thau ne soi tong khan chuan hi wheel rim hi aron fly ta hela hi ai ke lian po wa don tai la a wa the ang turam hisab khan ta ron dual channel ABS bok ta a tire po hi India ani lo ani mo China siam ron ni ta chatura nga yang soft over lawa nal chungam ve tura ngai la chuanin atenkia hian hen liter som pali petrol leng ani chumo tar som pali ron lenga ama hi kg za som ni nia wet chuan petrol nen chuan za som za ve ni in chu thiam men chu za som thum za som li chu kai long tiang vel chu aron ni don ni chu chuan hei a disc brake poi he te poi moi ra khop nei mo a tiang hi aron in chei sa thap chei ngai lo ro in chei sa thap chei ngai lo ang kha oi la lang ha oi lang hal chei ngai lo chei sa oi lang si ha a tiang chi kha cho nó hết có thì chỉ ngay đầu hết đã cây vào bằng mong đấy nghe nghe tắm mắt sườn mình hi nên đón tắc mò ABS bọn nhé liền khóc này có sẽ thiểm chỉ là nghe chui cái rem ABS liền đâu thì có sẽ thiểm đó rồi cho nên bây display liền hi accept nó đón thì đang cho aron like không mò ha acha cho nên mình hi nuôi khát lệ sinh sarinita cho roadside assistance tel khan nuôi khát lệ sinh riết rồi hả boss chú ông duyệt cho anh hết tạ quần hoa mi tên lâu lấy ta sẽ ta cho anh thì Afrin cùng đi chung khác mechanic tên bakal char này bakal chil thei rồi anh đi làm ram nuôi cái quần lâu ta sẽ akal nak nabi lah tempat mea anh all India cái all India dia rap thang anh John Himalaya tang chi ba bo che la anon kal bang ni ron kal lo cha chu tiang vel chu ni a thakop mai hei a exhaust po hi kan enanga a build quality te hi a thakop mai a exhaust po hi pinai takin a build quality hei a thir hi mo ron cha tal mai a retro styling ron free flow chu anga ba se BS6 version chon hei tiang te chunga hian om thin ni khamo tiang kha aron ni ngal sa ta a zia do ne a color hi eng zat ngi om tur le e color hi chi thum mom do na red matte black le white a sen adum avar adum chu matte black so ni don ni chmo chu tu na hian an shal chok thei to a du in lo om ni chuan kha ki thei do ni chu hi anh tile lok te hi QJ motor nia QJ Motors chuan double cylinder QJ motor ti lo tu QJ Motors chuan amoi ra khop mai hei te hi a double cylinder mo ari ga mani ka en khanin ka en thuak thoka video kan lo mo do thonga ai te hi amoi khal ve chin ngo seating te po ava premium ra ve seat te backlight te po mal ra backlight po mo ra tu anal ra ko theng za tu nge Dua kasih ke sang kuat showroom. 1.9 mantun hi a thadon hi arinal ra khop mai ei nun sangan level ni 2.4 to mo 2.4 velin complete thei don chu kha kamo 400cc ni 250 250 line 2. anh xin don nha
oh hei soi thale lok ang hei QJ ania QJ motor ho khan ta SRC 250 ni ta ni hei hi tuna hen aman tur hi an la ti fel chi lo chuwang chuan on road an pek chua chuan nuai ni le singa borvel tura hisap chu ni ta hei moi khop mai ai nang nuai khat te ka ti 2.3 nuai ni le sing thum sing li vel tur ni chu sorry Ngay na oh yeah 250cc nia azia khop mai khal chinang oh Salo side mẹ khóc này. Salo sana fence ni. When he SR250 launch ania chuan hemi kiwe noya bike ho hi ka han test deu no la eta ei SRK 400 ti te lom le ta chuan aman tur hi tuna hen DTO vel an la ti fel lo wang hen aman tur hi an la chiang thei lo wa chuwang chuan i nuai thum kai lo tur deuh furani hlom ta chu heng heu te hi achangkang em mai a chuan helai hian voina kan launch kha ni ta hei po hi kan test zone ni hita khian om trewan han test vela anom khop mai voin chu lunch tui tak kan ei boka enge hun himom tak te kan manga chuan he bike chi toi te khal chit veng ka helmet ka ron keng lawa ka vlogging helmet voin chu chuwang chuanin tianga han tlan pui kha thei vak don lo ni ma se ka tlan zo ka feel enge om je kha karon soi don yo test to kong o hei hi Hãy tìm làm không? Tìm làm cái bộ không này nó ăn nổm sao? Thú. kan test zo chia 125 ai chuan a khal chu nuam ta dewa enge ama shim po a so nuama hei chu a khal ve takhop mai khal tak tamaya I ma se ka soi du chu 250 ni wa khan bike chak over bike pot vuk tura khan mi pui te khan I ngai lawila ka ti a chan chu enge hei hediang bike chu retro bike ani ta chu wang chuan retro bike te kha chu khatiang a sport bike anga pot vuk a I ti vuk tur khan ni ve lawa enge easy ride ve deuh hlek nge om je chu a styling nga zir khanin a bike kha chu hriat thiam ve mai kha timeng a consumer te pon kha kan ngai tu na sen ngai tiang retro bike kan ne sport bike anga khal tum phet khat a ti chi lawa chuwang chuan a bike khan a speciality che sang khan nei ve ni chumo fork po enga tan ngei man fork e man don chon chaw e na ni manga tiang deuh khan a bike kha retro bike anga ni wang khan chu tianga pot vuk tura khan ngai lewela 15 bhp ni ta ma se 15 bhp po khatok vel ni chu chu bike thatak ani hei te hi enge a bike lian ani lawa ka thut po khan timeng palian vak lo tan po hei chu a khal nuam moi tok don khop mai ti kha karon soi du ani zong kha voina kan program voina ka video tu ni to mai se chu in surviving. Thanks for watching. No subscribe chok don ne hi Denali showroom hi helai hi cholmun auma eta akon thlen ma kha kong chuang train kal tur ko chuan in contact du chuan an number te kalo da nga LS Motors te kha an number te ka da hian an contact the an tik lai pon loan pon lak the ti dan contact don ya mai photu